ngasi numida weram phongkiba tungan ba manipuri se phongsing amasum thokkiba thawdo wathoksing digi maruoibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi maikedi gi myamna thamjaram gi anbada chief minister Biren ngasi BJP gi makok Maru singi Paotak Lourunaba Delhi da Paisinkhre ngarang chief minister en Biren lusing lenga ke minister taruk hapsin khiba loinana portfolio gi damak CM Biren center gi lusing bisingna kauduna ngasi Delhi da Paisinkhre Manipur gi BJP ni lusing sungsinaba anirak suba lenga sigi ngarang minister taruk hapsilabasu karamba minister da karamba portfolio pigani haina khanana bagi damak se minister Biren bu Delhi da wa tanana BJP high command kaubani haina BJP gi machin chatpa miwe mana pause sida phungdurakli adumanama ngarang minister taruk hapsin kiba duda Manipur gi marueba district kharasing haibadi Thaubal Kaksing Sursampur na singba mafam sidagi karakpa MLA khara soidana minister phangani panarambadu phangkhidabada pendaba kya yaure haina pau amada haidi ningsing bayai madudi ngarang pangthokiba minister taru wasakpagi thoramadura Kaksing Thaubal Sursampur gi district singdagi karakpa BJP gi MLA sing saruk yakidaba haibisi mikhal mai paklaba matung BJP gi angambasingna minister PB gi mawong asi penadre haina takpo oigadra haina panari karigumba MLA sing asi penadabadagi mawong asine hengalaglavadi lenga asigi makok maru oiribasingbu sindoknaba lalong kya yalakloi hainingai leite habasini adumainama center gi makok maru gi Paotak lawu satkriba minister halaklaba matung karamba anoba political yoba ahongba lepagi habadu kupna yengba tangai fadi hainasu pausn makhatana phungdurakli makasa tarak poina topa paw amana ningthaujam thopsaw gi mihat ka mari leinana amuk hana thijinana ba CGM Thaubal na thokiba order taran oi ifam BSF ki humdragam te shuba battalion gi personnel gi khutta kumja English ngani ga tarik ki February sachet amada leikidraba nongpok singmai digi ningthaujam thopsaw gi mihat ka mari leina anirak suboina makhatana thijinana ba SIT CBI ra Paotak piraduna Thaubal gi Judicial Magistrate na thokiba order adubu Extrajudicial Executive Victim Family Association Manipur ifamna taran okli han association asigi president Renu Takhelabam na thadorakpa sirul aman haidi sirul aduna hai thopsaw gi mihat asi ifamamadi HRA na Supreme Court ta pishin kiba case lising amaga sangwa ga kungani pan ga manungda CBI na thikatpa kunthra ga mapan suba thaudungni CBI na makhoi report adu CGM Thaubal kumja English ngani ga taraga mapan gi March taraga homdoi de pisin kibani loinana ifam amadi laikhidrabagi loinabi ningthaujam ongbi sunibalan kumja English ngani ga taraga mapan gi December kunthra da CGM Thaubal da protest petition ama faltoki tungda CBI na ningthaujam thopsaw laikhidabaga mari leinana BSF personnel asida siriba moral sing asiga mari leinaba khudam sangdam sing phangde na phongdopa anirak suba closure report kumja English ngani ga kunga matugi March kunga mari da file toki ifam amadi sunibala gi council advocate and Subhash Chandra na closure report adu kakpi na ba madi miat asigi matang na makata na thijin hanana ba madi accuse asigi mathakta sar sem na ba ayora Paotak PB na ba anirak suba protest petition ama file toki Hairaduna CGM Thaubal na singthani oibo order ama pass tawkibagi dama association asina nungaiba phongdurakli haikhenasu pausna mahatarakli atopa pawmana offline mode exam thabagi hanbiu offline mode exam thanaba DM University gi mekedi appeal tarakli hauji dana manjuru University gi third semester gi exam gi sayinari besigi matangda dana manjuru University gi by chancellor na university asina thorang diba offline mode mairoi sing madi mama mapa sing exam thabada yanaba puraknaba appeal tarakli ngasi DM University gi conference hall pangthokiba pawgi mifmamada DM University gi BC Professor A Rasmohan hai UGC na sayesi gi February 13 da COVID ki phibam yenglaga exam thauge hairabadi offline natragana online mode tawnaba notice tholaki AMUSC Mars ki ahobu offline tawnaba khanaramadi offline tawbiganu online tawbiyu haibigi complaint laki madudigi AMU gi di online exam toki DM University oina examination committee na hauju pawda leiba classing kayamna cover tokre haibi yengbar sada humdra gi sangda loikhibana ayamba oire class loinamak loikhibasu yoramle madudagi me amada offline tawrasi haina circulation thoki madudagi online tawge haina mairug iholaki
अहानबा सेमिस्टर अनिसुबा सेमिस्टर ऑनलाइन मोड तौखरबनी अहमसुबा सेमिस्टर एग्जाम असिसु एप्रिल थासिदा लुसिंदुना मेगी अहोब सरुक्तगी मरीसुबा सेमिस्टर की क्लास मपुंग फाना तौदुना ऑफलाइन मोड थाजगी हाइना माइरोइसिंगी मैकेडिगी फोंदुरखी मदुदगी खनखिबा मतमदा प्रीपोन तौबासी खुदोंग सादबा लेगनी लोइनना कॉन्फिडेंस हेंगलंगनाबा ऑफलाइन तौसी हाइना फोंदोकी अदुबु माइरोइसिंग यादबदगी माइरोइ संस्थान यावना खननैनकी मदुदगी माइरोइ ऑर्गेनाइजेशन हाइबा अमदी माइरोइगी येंगलगा मार्च 13 की ममांगना एग्जाम लोइनबा तौसी हाइना यानकी मदुगी नोटिस हेक थोकिबा नोंगानबदा अमुक असाइनमेंट्स मोड तौबियु हाइना माइरोइसिंग फोंदोरकी असाइनमेंट मोड UGC नॉर्म दी याउदे रियल एग्जाम सु ओइदे असाइनमेंट मोड एग्जाम थाखरगा हयेंग तुंग मखोइगी डिग्री सनबा यागदरा यारोइदरा हाइबगी सिंगनबा ले DM यूनिवर्सिटी असि यामना नौरिबनी हौबदा गाइरिबनी फजन मपुंग फाब ओइदरी करिगुमा UGC की नियम वांगबन एग्जाम थादुरबदी महिरोइगी तुंगी कैरियर दा सुवनबखक नतन यूनिवर्सिटी असिदसु अमुबा काली ओइहौरगनी अमसुम ऑफलाइन मोड तहौदबा तारगदी तुंग खुदोंग साथबा मयुंगरकनी मरमदुना महिरोइसु कायदनबा मदि यूनिवर्सिटी की प्रोसेस कायदनबा पुनो होनामिनसी हाइना मामा मपा मदि महिरोइ खुदिमक्ता अपील तौखे मखासा थरक पोइना मसुम लोशिलक पोइना म्यामना तेंदक नि पाउक्सिंग म्यामना थमजरमगे क्लास 8 फाउब हिंदी लोन तंबा वारिंगे क्लास 10 फाउब लोन असी कंपल्सरी सब्जेक्ट ओहेनगनी हारिबसिगी वनथो करिनो हेरिकॉन BJP na lengak perak pasai Nepal suragba matam asida India na awang nongpok barat haina mingthon biraba lamna masigi state Nepal da leiriba nauriba mairoi singna class 8 phawi Hindi lon tambagi awab leiringai sera sida class 10 phawi Hindi lon sibu compulsory subject am ohengani habasigi wanto kadino haina Haricon gi serol amana hanglakli haina supau sina makatana supalakli लोशिलपोइना तो पाव मन लो तुन लाइदिबा मैक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की MD अमदि मैनेजर थोलाक्तुना इन्वेस्टर सिंग वोरइसिंग पुराकदबनी JC मैक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर निंगोंबम टिकेन एलाइस बॉयलर अपोप एंटोंबा कोंबा लैश्रम लाइकाय अमदि मैनेजर ओइना थौपुरिबो वेंगबम बिनु अपोप वेंगबम निमाय सिंगमैरों ममांग लाइकाय हाइदिबा मियोइसिंग सिना इन्वेस्टर सिंगदगी यामलबा सेनफम क्या खोंगखरगा लोतुना लैदिबसी अतुबा मतमना थोलकलगा इन्वेस्टर सिंगा उनदुना गोरइसिनमा पुरकनबा होनागदबनी करिगुमा मखाताना लोतुना लैख्रबदी लोगी मतेंग लौरगनी हाइना GSC फोरम फॉर MCI गी इन्वेस्टर की चेयरमैन माइरकपम युलाइसिसना फोंदोखरे ngasi Manipur Press Club ta pangthopa pawgi mifam amada युलाइसिसना हाय थासिगी सचतरादा मीडिया मसुम सोशल मीडिया खरगी खुथांगदा आसिम आकाश अपोकपो आसिम रंजित समुसंग शांतिपुर मया लेकाय इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हाइरिबा मियोइसिना मैक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाइरिबा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट असिगा मरी लेनदि हाइकिबा वाफम असि युमफम यावदबो वाफमनि आसिम आकाश असि MCI गा मरी लेनदि हाइरगसु नाकोइनना यामना साउना मरी लेनै हाइबगी मरिकसुम डॉक्यूमेंट सिंग MCI इन्वेस्टर सिंग खुता लैरि आसिम आकाश हाइरिबा मियोइसिना GAC असिदा माकी इज्जत सोकपा थबक तौरई हाइदुना GAC असिदा कोर्ट की खुथांगदा लीगल एक्शन लरकनी हाइना प्रेस की खुथांगदा थमखिबा वाफम अदु GAC गी मैखेदिगी सिंगनबा लैते लोइनना आसिम आकाश मसाना MCI गा मरी लेनदि हाइरिबनिना MCI ना फंडिंग तौबा फार्म अनिमद दुदी पाकसाव मेमोरियल्स इंग्लिश स्कूल खा संजेंबम अमदी सीसन वारू फर्नीचर समसा शांतिपुर मया लेकाय इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फार्म अनिसिगी डायरेक्टर ओइना थौपुरिबा आसिम आकाश हाइरिबा मियोइसिदा MCI गी इनकम अपुनबगी सेंटम गी सादा हुमद्रा फनसी फार्म अनिसिदा फंडिंग तौकी हाइबगी डॉक्यूमेंट GAC गी खुत लैरि हाइना पाउसना सुफुंदोरक्ली हौजिक कोइनदि म्याम पाउस मतांगसे लुसिनजरगे अमसुम पाथोक्सगिबदा सोइखिबा लानखिबा यावरसु म्याम ngakpigani अमसुम मतम मतमगे ओबा मरोइबि पाउसुंसु म्याम द लेप लेतन अपडेट पिजरके हाइना चैनल सिगी मेकेदिगी म्याम द थामजरि एंड थैंक यू